راج باش در برنامه که نوی هفته نامه امدیسا به هفرانه مجرم ایروجی تایبته به تمامی درق روجاوی کردستان و روش داوی سوریه دایه میوانه مهنه هم روجاوی کردستان هم جل استودیو برئیس فؤاد عمر مرحبا بخیراتی ما مستنها اون اروپا نه اون نوا تکلیات نه روش کندول سوریه چی بوش بو و چه بو یعنی سورپریز بو یا لبنده بو تشتکی وسه چه به يعني بأواي هاتي كرن هركس سوربريز بحقيقة ما تزاني روش كولا دار كذي بيش بس بفي أواي رنجي كي همد هندري 4-5 وجا دا ريجيمي كي يعني 5-6 سال ما بو وأب سرهلدان كي دا سوريا دا أبو 13 سال هلنا ماشي دا حفتا كده هتلوشان ما تزاني روش ريجيمي روش زيم دوختي أني زعف در بازبه أو باش بالكيش يعني مثلا جهنجي حماس در بخار حزب الله دربكي جلك مازن خار افصالك السر هف هيزن بجريدي بسر ايران بتاع حسبان تركيا دا اسرائيل روجانا اللي ددن وريجيم جيد ملي ايكونومي دا ودملي عسكري دا جي 16 سال ناف شركه فيننجي دا يعني ناف زعفتي جلك مازن روسيا جي ضعيف بو روسيا دولتك مهم بو بشكري دا سوريا او جي جلك ضعيف بو هم لاوكرانيا خدانا ناف نتيوي دور لي تنكرن يعني همو كسي دي قشتي بوي عصر مثلا دبيجن وقت سيفكي دي تام بيه وهل بكفل تالي وبيلنجي كتبي طبي بهفرا قشتن يعني مثلا روسيا ملي اوكرانيا دا ناف شركي جالكس احمد جادبه دور دا زراعي دكشينه تركيا اف هريمن داغر كريد بن دست تركيا دا اف çatayın بتركيا اف جيبون بالا سري تركيا zaten وسوريا جي روش لبنان وروش غزه وروش هندر اف جيبون بالا سري وان يعني جبر روش كي فيننجي نبرسوك بيزونه بفي اويدا دندريس تشارجا دا ريجيم تاب هلوشي وريجيم دفش سلاحي بافجي اف هنكي سوربريز بحقيقه اما تشتا بالکش و رژیم زانی بو که هت شخ آمدد که او ایرش سر حلبه بکه او پیشته وره های رژیم جی هبو اما پر تدبیر نگرد مینا که هنک خود بردابه او سالی که زیده تر شری غزه دست بکری دی پلانک نو دست بکری خودم تشکی بجم نها يعني 4 سال 10,000 حيانها روشد ناب آرامیکی خطر داره حقیقت ولی وک آرامیکی يجبو أمادا كريت تشكيبي يعني أساسه له بلان كي كورتي مشانه اللي صار كي فردا جي هفته أكتوبر و 2023 عندما يديش يصير إسرائيل هات كرن وشاري غزة دست بكر تندم خيار بوج إنشاتيف كدي دست إسرائيل إدي بري إنشاتيف دست تركيا دابو قطر بو كسيدن بون ليفي دامي إنشاتيف كت دست إسرائيل إسرائيل جي وبخازي أف خطري در دوري خوش ورد اللوك جبر اف هرمي مثلا سوريا العراق لبنان غزه وهنا هرميدن خطري كيجبو اسرائيل تمثيل لكن اسرائيل جي قالك جدي قالك تند بسرداتشو ام دكان وين بخيرين يك يعني حماس تمثيلجيه خطه تندرو سنيدك اساسا حزب الله خطه تندرو شعيدك بيرنجي دربكرني هردو هيزا تي معنى دربكرني يعني هيزن تندرو ين شنو يسعي سنينا هم سقوتنا خش بينا كاس فهمنا كم هات هشت شما بشكري نادا مسألة فلسطينية شما بشكري دستك نادا وان أو ناكوكي وان شنو نوا حزب إسلاميستا أساس حماس جريدي بري مسلمانا شو بيجي مقدم كردي بيجي أري هذا شيء نيبري مسلمان إخواني مسلمين هذا شيء خد كي دن راديكال خد كي بري مسلمانا وخد كي براسنا بين يعني بيني هاف هيزنج او جي جريدي تركينا اساس دا تركيا جي هيز كوانت دي جمان وك ريخستيوان طيب اردوغان فكري دستك ده اخوان المسلمين طبي دستك ددن دوي ملي دا برسكي كيوان هنا ايدي تر اساس بنرج هندري مثلا هذا الشيء هات بسوريا دا اساس خدا قاعده بو بشوي نافك دل خاكر بشوي طالينا هذا الشيء هذا ام اساس تم سياسات كي خاتم فرقلي بو والثانيه دندري ادلب انما يعني عندما ما تقول سوريا ما تقول مثلا هذه باكروجات سوريا هبو مثلا هذه قسده وكردا وريفبري خسر ام دبيجن هذه رژیم جي هرمي كده هبو وهذه جي بن داكر كده تركيا دابون لاساس كلك ام بن خين هذه چارمي جي ادلب بو قد بن دسي هتا شيبو او جي خد كي چارمي دغرت
tam tundem gur Türkiye ne demek berjevandi xo Türkiye ne yakin ev asas hinki duxast tane din Suriye mine haya dama naberi wanda u Daesh di beri yek من دما پرچم من داعش خواست عراق و سوریه بکن یک و دم دا ما بین جولانی و ما بین بکبرادن مشتچه بون و دم دا تزانین مکتوبش با ظواهری سلوک قاعده شون راب سلوک قاعده و دم دا بریار دا گو بلا با جولانی بر سری سوریه به تجی عراق به قبیل نکرد جهت پرچم افتم دایم خاصوری دید تم دایم خاصوری دید مثلا کله yani جبری و اساس دا yani avakırına devletek İslam ile tamamen rojat navin ne de hedef avida bu tamamen vake Suriye ma. Yani bu lokuyadu ki pratik bu asas. Naha mamuste Fuat Ömer jibli devleta Türkiye lehereme tu ali şer nakhaze. Mazlum abdiji aynı avay got. Naha devleta Türkiye'de kijan şertan de henek aramdı be sakin be idi ji Kurdan atırsa yani çima avqasa erişkare hem لسر ارده erişti ki çeku silahان çete خود خدوره و هم جالی سیاسی دیپلماتیک و کاری خو بردایه هم لجم ولاتین عربان هم لجم اروپای هم لجم آمریکای کتیه دوره به تو شکلی که ناخوازه روجاوی کردستان به گیجه خودی ستاتویی که در ریوبریان نو یا شامه دا جی بگیره چیه مسئله؟ مرو چواد کاره دولت ترکیه هنک اقناع که بینه سر ریا راست Yani Türkiye dönem herime da siyaseti Türkiye jehemu siyaseti devleti herime farklı. Asas tkani öyle bir benarxinin. Yani Türkiye ser siyaseti dagirkari xo bakri. Asas öyle. Ne vak Irak'ı, ne vak İran, ne vak İran'ı, ne vak Mısır, ne vak tuvalatı. Ne bina rejber çıkı bejim. Beri dama şer'i Gazze dest bekir. Hükümet de Türkiye da khas kir ev rejime Suriye lehebik. دخازي كلها نولي بر إصرار كر التالي الهاف نكر طبي مداخلة ولاة عربة هبون نادو خاصم بارا بكن لتشتي بالكيش خيابو مثلا حيا دما جيشت الحميجي بانقوازي أردوغان هبو دقو بي أم الهاف رنن تو مخالفات الهاف بكن بي أم الهاف بكن أصاد شبو رجيم سوريا حتى هلواشي جي نكر يعني قول تخمينه ما ولبو ياك تركيا دتشتا دخاست يكام تركيا دخاست حلب وإدلبة وهريمنها بندستي بيضايا تندم وقت طابو إجبوه بين إنسان يعني رمزيم سوريا إجبوه هلنا وشي تركيا دقوار بيجي أز الفر باوكي فرمي تيداوم إجبوه آرامي وربو كواعاتك دخاست يد يمين بسر مادا بي أساس هدفي خائبو إجباري سوريا جتن دقو تيداف جوي هرمنا بردي Türkiye جبرناد بنا معادلات شوية اگر رژیم هل نباشیا و بترکیه اتفاق کربا نها ترکیه هرم باکوری سوریه رسما دگو ایوی رژیم سوریه belki 2 milyon ندخواست تشکی بده دست yani اساس جبر اساس ای رژیم سوریه رزیل پذیرlik Türkiye bu نها دما هل واشی ev mesela tişte dapın hapsi sertifikatı نها Türkiye vak da gırkeli vura nikaş kinmiyor 7 tır جبر اساس چند سال داویه دا 2015 دمانه کوالاسیون کت روجاوای کردستانه و نیز کردان ناس کر از وید خوازم بجم سیاستی کردان ناس کر هدف آرمانجی کردان ناس کر هنگی ترکیه راحت او هیزنا تایی جهف دور کت مدکاری با واکی پر راحت تناقضی وان بله بکن ترکیه مثلا ده شر اوکراینیا دا بناتورا سدی سد نگرد ترکیه ده بشر غزه را بناتورا نگرد Türkiye'de Suriye'de denge Suriye çebunu lgur khaya kırna lgur berjavandi NATO yan koalisyon ebuji Türkiye'nin ha müttefiki xod hereme da kine çakdarın hezin İslami radikalın و devletin neb NATO او devlet ki NATO mesela ve davi vakt khas rahat darabas BRICS be nole aftav de perskeken Türkiye uzelabu na Türkiye duhaze de Suriye'de rahat derece bernade bu xaze arami ki çene be haya kanı be defakto ki xaçe be ki ujagdan pozisyonu xava gelini ve bu xaze serve liski ani mazem bizi bener arami her derki hay tane mabinime و هزم سرتك تي حسبنا تاني شرح نامه ده والدليل شرنا ماي نال باشوري سوريا ماي نال ادلب ماي نال حلب نال تدرا ماي الورده جي جالا جروب هنا من جروب باكوري سوريا تام حتى شرانين
جروب اجتناف خاطر تام بهتا شيراني نني او جي جروبن وقف جروب نانه يعني لي شرك ولا در نكت ليفان جبر اساس بسياسه تركيا دمشاندن وبشري مكر نها يك ابي اد يمين جبو ام بهزنا كيفن يعني اف معادله نتشيبيه ام بهزنا كيفن قالك مزعيفك حقا تنجي دما بسر شابه دو شو دربك المخز ام في قالك بزانه بن يعني وقت بمرغالي كنا قال ما دشي عجب شد بتشناب يعني نها مثلا حلب تشمبره ده كرد مال ورده دول 6000 كرد انا لا تشمبره نا اراميه تنظن دنگا چاوده چمبری که خطریک ده یعنی من بجکر و ما التاليه با شر چه نبیش با هنگی کشتن چه نبیش بر التاليه ای شر ده که ملت من بجه و ای جور دهاتن هجی و تعدل من بجه در دوری 4000 انسان تده همینی باجاره که لگور و اتفاق چه بون حوالا دو گوتر مخواهجه بکشین یعنی تدی قصده اتفاق التاليه گشت پیمانه کی یعنی نها اف مثلا طبي إيريشي دخاست إيريشي كوباني بك مثلا بندافع تشفري دخاست من مطلق دستي خديني سر يعني دخاست نفس ما قطبك يعني اساسا بينجي ببرخدانك مازن طبيعه مثلا بيك نهات نها اغربست 4 روجاجي اغربست كي تاني 4 روجا يعني جبا اف شاندن من بيجي دركبي وهنك بريندار من داري وان هن چی بکنم ما وجارد ایرش بکنم ما محتمل دي سريش ما مثلا تشته مرات کم ویدرینا هلوست امریکا تیزانین نه خرابه یا پشکریا کوددن کردان وکیلی دبیجن گلک مرو وان دیپلماتی وان رهبرین سنتکومی هاتن هرمی هفدیتن چیکرن چون ترکیه یعنی دنابه هودانه کی دای امریکا امزانن اما ولاتین اوروپا هنک بدنگین روشیه Almanya derdi ki ben bejazın zanım $1 milyon euro az para dedim hükmetanu davatçıd ki Avrupa طبعا السياسات الأوروبية والسياسات الأمريكية در حق هرم دا جهف جدانة برجودي جدانة وأساس شرد هرم دا تشبيه أوروبا تامبي باندوري أوروبا جالك نيجاتيف باندور كر لد أمريكا دا باندوري كلها نكر يعني مثلا فير تقاندن هاتن مشاندن داعش خاد فير هيزر راديكال فير جالك هاتن نها أسخازم ويبيجم اوروبی genel siyaseti var mesela taybet bu Kurda mesela hem tişki de persen de bu Kurdun çağı fikir tuhazın ve zandın çima jiberdebinin ev çand salı cengi sarıldan Suriye çebi hayanaha Kurd roleki pozitif roleki aktif balkeş roleki le diş xatar kirine hereme rolestiye tamam çe şeril hem berdaşe çe genel sistemi am avadık çe arami gidhereme Kurd lehane مثلا ترمال كيشه او دبينن مثلا دناف هرمي باكر جات سوري هرمي جربي بالخسر هي اساس بن ريبرتي كردات مشاندن مثلا شري نافخاي چنبو مثلا كوشبري جبر درنكت ملت كيمنته جبر نعرف يجبر دستي مثلا لي دري النولي الجمع قالك رنج هن الور يا كرنجيه مثلا بن داغر كريه تركيا وشتاين تركيا كرنج سنين عربا وقدنين دناف رژیم ده تنی حاکم مثلا میردن او تنی مثلا دموکراسی ده جی امنیزی هون مثلا آزادی جنی ده مثلا پروردی ده پرالیان ده او تشتکه منطقه روجاوی کردستان پیکته اوروپا پر نزی هون سیستم کنفدراسیون جل اوروپا پیکته tamam راست لی اساس چما tam نزی کردان کن دوستان یا tam اشکره بیان کن او نفهم کردن نه به نهاد اوروپا ده هنکی سیاست تفاهتی گارد ولی بین نهاد مثلا رازگر اوروپا در کردن وكبري هذه ديمقراطيك راسجرنا على البيش يديمين او دخازن هال سوريا راميك بتشكرن انها سدي حد مثلا هال سوريا درنجن اولاد الرخيان درنجن رنجي زر رنجي كرداي انا رنجي هرمي مايا رنجي اولدانك جبا ديمقراطيه هي وكافيه ازادي فينجي رنجي دنج رنجي كسك يك رنجي هيزن سني سر يعني حاكمن جور خطريك دبينه ده اساس او جي بهذا سدي حفتي بيج ارض سوريا بالدستيوان ده هنا يدي ترقف تكليوا مثلا المان شد بيجن ام البرلمان يقول قام حزبك حزدكن بخازن نخازن قلت تركيا درجه بده يعني تركيا تم دايم سرماسيه يعني تشخاصي اوجي حزنك الجي ليقول تركيا ماسيه ده برجواندينا جياس بوليتيك
جی خارجی سیاسی هست اف تاثیر خیلی از خودم تشکی بجم نه ام گرک ام معادله بگذار نه تشتی مدیت الاوروپا دارم چون هورد مثلا به 6 گروپ را ده پیرا من پارلمانی بون پارلمان اروپایی را به گلک پارتی سیاسی اروپایی مثلا دانمارک حوالی مت حرکت دا گلک هر کس بزنه به پیادلور ناف سفر دروج افشار دست بکنم کتن سفر برلیکی همو قیمتی ما شد ألمانيا اليونان سويسرا دنمارك سويد بلجيكا ويكتي أوروبا دستك دن موقفي عم دقرن تيبت دخازن قام دناف حكمة الرجيم السوري دا جي خابكن لأنها هنكي دنگه هنكي نوقت خواستنه چما دخازن جبر دبينن آنجا كرد كان آرامی كولار چبكن هذه بتانية منطقة أوروبية جولة أوروبية بين تامي يك حكمة يك رنجة حكمة ده يدبي أف خطر السر ديمقراطية ده مثلا ولا دبين دما كواليسيون بحكمة دبينن او حكومات برتر ديمقراطي انها السروه السيد السوري دا اف حكومتنا يعني هولدان هي امتداد اجباري وقت ما موقف قلت ما قال مثلا سوريا نه بالسيستر كمراكب وقت بريار بري خسر جو ام في الي دكن الي هرمي تاب افنا هنكي كيف خشب اف دام ام بيجن اوروبا بكي هناك لطالي اوروبا برجوندي خايب مشني جبر هر کس يعني رجعت نافين مسألة كي ملكي كينين ام في دميدا ازويت خازم بجم في سالين هذا ايدي كرد جرك اثبات مش دنيا را كرد چاوش د شر ده جهاتینه چاو بر خدای ده جهاتینه د سیاست ده جهاتینه ام دیرو که جاک دم ونه گرم که دم تم سرماسه اون دادک باش ده خواستن جبر و افجی جبا بمشاندن د سیتش تبن یک gerek em siyasete dijmeni xanas bikin Türkiye seri de Türkiye'de gerek em nas bikin ben en ha dijmanti gelek Kurdiki u destkeftin Kurdadaki hemu da Türkiye'ne siyasete devlet Türkiye bandur avvalat Avrupa'yı diken disa ev Türk ye diyemin em vak siyasete xan namlet siyasetine tebi Kürt hayana çoma armaj ne girti gerek em berçava derbask gerek em berçava derbask ne rast yani ma yekitine tebi ma ki ava nekri ماني كان يكون كي نتوي أضابك حتى أنا قافكي راستيجي همو هزن قالي كردستان ببيك دفي ما هذا لازمه قافك بعافيتن أم قالك همو باش سياسة خبر شاف درباسكن وأم ديالوجي قالك أكتيف بكن بنر أم لو شنو دركت السورية أمريكا 8000 كيلومتر نظام 8000 كيلومتر الروجافي كردستان سي و 5 بارتي سياسي أو تيريناك طبعا هي مزنوی نباشه نه پارتی نگرک سیاست چه ونه زوی نباشه ترکیه هدف ورماجی خو ام جی خود نف حکومت شامی دان نگر گرک چه اوی بی نه بی گرک ام جی خود دا بکر سیاست اوه ایدی چه بچوا بچرنگی بخازی او مهمه یعنی سیاست دا وکیلیبون پر لازمه اما اولو حشبون پر نه لازمه ام ترکیه نخازم گرک ام جی خود دا بکر ام جی خود دا نگرش حشبون گلک مثلا جبري ويز بيجم دما ما في على راكر اساس مثلا دما ما قال انها شراشي سوري ما قبل كر جبري اف سرطان سرخبون سوري حضر نسل سود الديابو پر زياده كز لدج در نكرد باور هر کسی قبول کرد هر کس قبول کرد كيف خش باشه ما را نكر با مثلا وهي حاجات الجلك مثلا سلمى دباطنا ايديتر امد ناف حكمتي نهدا ام جي خناقر نابا ودا مدا مجبور اگر ما قبل نكي تركيا سياسه خب سرخ بمنيدا ودا مدا أمي مجبور رد بكن أمي مجبور بعد خابد النولة أمي تسليم لما يجي تام وانا قلت لي لما دج هرتش كبر ده أمي برنادن وهذا ميدا بيجي عاص الشر وهذا ميدا بيجن برشابوني سوية دخازن يعني وفينج ما تمام بار كانوا هركسي بسر ما دا بتشن جبان وهذا ميدا از مولاد بينو وقت بعده جرك دفي حكمتين دا كي بينا كي بي حتى شيء بي وأفري خستنا جرك أم قاف كتير دبافش أم تدا جي خاب قرن بتشنن جبي شبي خاستن جرك أم بك وهذا ميدان تركيا فلا در دخل جبر امش في حكمتي جي فلا درك من هنا ببرسكيك ايدي يمين نا دملي ما وهيزن دي ترجم ما بهبر شركري جاك ام في مسالي هنكي در باسك ام تدبيري خو بقول اللي جاك ام در باسك ام بي تدبير بن شاشه اللي ام تم دايم جي هيزن دندري سوريا دا وگرن تاريخي ما هب شركري ام نكون هبك ام نهام بيجن سوريا كينيه وام چوا کان گاف که پیش دا بافیشن هم مراد که بدن گلی سوریه وستیایه که بخوازه نها آرامی سوریه و بکی گلی سوریه پیرابه بزنمه که نها ای بخوازه دیجی شری هندرین
خبات بکی گل سوریه پیرابی کرد به عرب به اسلامی به مسیحی به نمشکله جبر ملت سوریه واسیای 14 سال ملت سوریه ایدی جحال کتی یعنی که بخواز سوریه آوا بکی پوزیتیو نزدیکی یکی سوریه به افگل و پیرابی گرک ام سیاستی خاص سروی آوا بک تنه تشتت قافمه دام بجنه و نراست ته مجبور راکشون گل سوریه بگلی اساس یک هذا یه دیتر به سیاست تکنی سیاست ترکیه جفلا داخل تکنی سیاست ترکیه فرض داخل ایدیامین جبر روش کی هی روش کی پر آلوزه نه نورماله یعنی اب آواکرنه وی روش سوریه پر غریب ته اف جام پر بزنابون نزیکی و مسئله نبن و پر به هستاریکی سیاسی نزیک نبن امی شاش بکن ایدی ترس خازم وی بجم نها جبا کردا هم ده بجن یکی تینه توی اساس ما کماسیه مهنه مثلا وقت پیداش کماسیه خانه عجب بنا بتخاص از وی بجم روش کل سوریه درکت بلمی دولت عربا نساکنین امریکا شفروش حرکت ده دنماسی ده اما روش کردا تفغیت خطری ده ام ها قاسی دنماسی که مزید ناف کردا دام نامشین نها مثلا هزی کوالسیونی هزی ناف نتوی گه حتی شی وقت هزی ترور دبینه جبر فرسان کاتی گه دسوی دا آرامیک به چکرن و هنگ گه پوزیتیو لگور برجواندی وانواره دخوازن هولدان هنه گه کنم پیررونن پیررهب بکن یعنی ام کرد ما ها قاسی شفته نکشتم دجمنه هف نینه نه جبر وی ام ویده میدا گه که دنیا را اثبات کن بش کرد را اثبات بکن گه کرد پشتی ها قاسی سال ایدی دکانت سیاست داد سرماسی قزنج بکن مونده نکن کرد جبونه خودی تجربه دوام 5 سال داویه ده امتف بون شاهد که دولت ترکیه پر هولدا مجادله کش بو کردان برده هف شارکی نافخوید ناوا کردان دا بده چکرن چکداری لیچه نبو او تشکی گله کی باشه نها تو استنگی تونل پیشیا هندیتنین کرد تشتاز اضافه بكم ثاني مثلا دابديتني مات برلمان اوروبا دا همون جروب مديتنا دغوتن ام دجويني ستراسبورغ دا ام جبوات كوشين بكن کار بکن که کرد کانبن مافی خواب پاریزن و دست کفته کردا جوان را ببینن و دستک دانن نها ما چما نه مثلا کوالسیون 2015 هجمه تاني مسئله که داعش نبود یعنی اره داعش ایشی مکر راست بود لاساس هزی کوالسیونی جد 2011 حتی 2014 به همون امکانی خود دستک دادن به هزی مخالفت سوری لی نتیجه نگرفت دیتن اف هزی مخالفته یعنی وقت چانده که وقت زانابونه که وقت طرز فکراندنه وقت هزی که کانه به خبره وابه یعنی ایدکه نبیه چه واد بینید پرورده که ویرنگید ناف خدانینه نکام برسف بدن نکام به را گاب بابتن دما داعش هات فرسنک بود و دام مرا داستان دیت و کرد هزنه دکانه گاف که پیرا باوجه جمع دبیجن دجمن کی باقل دوست کی احمق چتره چه خواستن اخده ما هبون تا دیوه دمه ده حتی 10,000 شرم تمام بارد کنم دگوان پی رژیم سوریه بود یعنی ولی تمام بارد کنم لیدیتن یعنی هیزی کی به باقل بزانبون دکانه پیرا بسنه حقیقت جیوی رنگی تکلمه پیرا چیم یعنی برجامندی نه به برجامندی نه دمشی yani gerçekten biz anladın. Bu evci teşkil yağla yani ne şaşa yani ne şaşa Amerika jibo berjavandi xasuri hareket beki. Ne şaşa Avrupa'da mara bedestin jibo berjavandi xama ve jibo chips mametanine ve aşretanine. Ana Rusya siyaseti evet. Siyaset evet. Em gerek siyaseti vula fehmek. Najajana magdın fehmek. Gereken fehmekin desti xaddiye ki berjavandi xapirana. از دماد چن تبلی پیدا دبن برجواندی من پیدا ره هم دبینن هر دفعه فرماجی من پیکتینه یعنی مولا سیاست ننرخینن هم شاش اجبر به امریکان ها دبینه کرد دهره مدا هزکن زانبونه که و خدام پروژه کی و خب ام پروژه ماجی لدیجی چاند ناب نتوینینن لدیجی کم نتویدنینن ام کسی دنین کارناک مثلا کی اوه و ما دکاریجی دوید چند ساله داویه تیبت ده پشتی 10,000 روز کار کنه رقی و باغوز و منبجه و طبقه مدکایی سیستم که آوا بکره اف سیستم امریکی تدار حتی ده جید خواهدین کولسیو تدا بی خطر دمشان آرامیک تده هبو قتل عامک نهات یعنی رو رشت در نکتنه از وید خواهدیم بیجم اف پر مهمه ده پسیکولوژی انسان ده پر مهمه مثلا نها از بیجم مثلا دما ام دچن هفدیتنا دبینن دما تبحث یپگی دکن
دبیجن اریوان داعش رو خواندن ای خطری سر اروپا جرا کرد به ویرنگیش بیر نکرد اما مسئله که تکوشین تدایی ایرو نتیجه داده امل گور ویست خواهد بیجم چه خواهی بیرو باره ما گرک امل تالی خواه بسپرین هزی خواه از ویست خواهد بیجم لیر تالی گرکم بزاربن سیاست و هزبون به ایزالبون نراست تخواهد جواکی نامنتوی قد که نراست مثلا استش کی بیجم نه گلک سمپتی کی در اروپا دا بنابری کردانه اروپی وقت سمپتیزان یعنی کرد وقت او که دیبینن لی ام مخابن ام پر خاطب لجواک اروپی ناک ام تم خادور دیبینن نراست ده سیاست دا مولا بکن شاش سیاست دا مولا بکن شاش گرک بیرو باری ما بخواه هبن بهزه ما هبن ام سر چا کارمن تو مدایم خواب هز بکن نات نه بهز بی امریکا تانی بازار سر تبکر دنیا ولی یعنی احتیاجه بوهم بتاتنا من ويش بوتش قوي بترى ما بيجنن انا بنر مثلا ده بير اولا فوزيه يوسف مثلا باقوازيش بو قدا بيوش كات بريز مسعود ربانقوازي برانسيبن سياسات قد كان بدم دريش دنيا تا مخاطب کار بگیره گرک ام وی دی استراتژی سروی آوا بک پرنسیپ اینه یک پرچبون کد کمتر ببریم یه دیمین برجواندین پارتی بسر برجواندین اتوی نگرتن ببیننگی تسکه گافت نابه یه دن وقتی از یعنی بم از بیج وقت پیاده از دیماجو دما ام وقت پیاده ام دیمین پیوستی کی جدی هست گاف پارتی کرد سوریه یا پارتی کردستانی ایرو دست بدن هم چه به خواستن گرک از بکم از نکم لوما بکم از بیجم و او نهاتن او نراسته او راستی نه یعنی در ساز دادم تو بخوازه تی راستی ببینه تی کنه به گاف وافش چقدر زحمت ما دنیا چاب مرد دیدسنی چوا دنیا به مرد دیدسنی ev pir muhimin yê dîtir jar jî binir mesela di hin gavên sîmbolîk da di hin daxeyînên siyasî da tu rêve dikir pêştişta da باشه هر هبی ماموسته دم باش سلاف